Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya batangku ianya akan dipakalak biar adikaring Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah may maki ni pada syukuru mangirikaring Allah subhanahu wa ta'ala nasabak nasareta ni kanaya kacenggerang sehingga ni inja ki anggau kangi yang asen na perintah na Allah Ta'ala nanimbukoy yang asen na anu napasangkang nga Allah Ta'ala. Salawa siyagang apassalama mangiri kali malak birik na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya mi antu nabi anjaria suro anjaria uswatun hasanari lalang katalas santa sehingga pun nak minawang kirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka akulleki intu salama rilino siagang di Allah ribukona Allah Ta'ala. Serbatangku yang akan dipakalak berak di Allah Ta'ala. Anju ko babatuang kiri lalan na anne kasempatan yami anturi tujunna ni kanaya talu golongan na rupa tawa yami antu taunitola ka ibadah nari Allah Ta'ala. Na tantu anjo perkaraya tena ni harapkan ngiri dalang katalas santa kana anjo sambayanta puasa ta baca Qur'an tena ni erok kodong anjo amalak kebajikan tanah tolak Allah Ta'ala. Selama anne berharap ki yang asen na ni gau ka nga ritompo na anne lino, yang asen na amal-amal kebajikan nga ni gau ka nga anne rilino, na tarima malambu suki Allah Ta'ala. Anjo ni harapkan. Tapi dilalang ni kesempatan Allah ko babatuang ki kananiat talu golongan na tolak Allah Ta'ala sambayan puasa na baca Quran na pasidakana na tolak ngasing Allah Ta'ala. Temi antu golongan nga yang pertama yami antu taunia kadosari ruwaya ampanjaria ya rega nikana riruwaya tau tuana baik manggena siagang amma punna dosa tawari androm manggena manna politikam mabateta as-sambayang ampasuk jugi rupantari Allah Ta'ala tapi pun naniak kido sari tau tuata natolla ki Allah Ta'ala ni kanaya sambayang nayami anjo perkara tena ni harapkan ngire lalang katalas santa jangan sampai selama anne ni pakabaji ki bateta as-sambayang ni pakabaji ki bateta rokok suju iktidal baca-bacaan sambayan tini pakabaji kita tapi ternyata pada akhirnya natolak ngasing Allah Ta'ala. Apa pesabarnya yang pertama anju sumpaing nasaba karena dosa itawa rituroya ampanjaria maka nari kamana mi anjo na kababatuang kaya mengiringkat tengah sensari batangku karena yang pertama tialalo ki dosai rituroya tau toata. Nah sabab punanya kido sari tode totoanta dia ke angkana lantama kiri suruga nah kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manna baunna suruga dan nikule angaraki punanya kido sari ruaya ampanjaria ya rega nikananya tau tuata. Nah sebagaimana muliakan Allah subhanahu wa ta'ala anjo nikananya tau tua nakana itu panritata karaing alinota karain tarilino karaing alinota sehingga nakana mo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadetena ni kana karaing sangadin na Allah Ta'ala maka sekreji akule ni somba de tompok na anelino yami antu ni kanaya ruaya to panjarita ya rega to ni kana ruaya to tuata terutama nak anak bitta yami antu amma anronta ya
Nasabab bukan main perjuangan ini karena yang manrung jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Na boleh kiri dalam rahinna kurang lebih 8 bulan 10 alonna. Mana kamai kudun nairan tongki, mana tikam menjabat talak na nairan tongki. Ngapain nasabab pangain dari kita. Biasa injo ni pak memarahin batina dakka na pakua igatti na sabab talak kiri dalam batan na anronta. Tapi ni kanaya pangain ni kanaya anrom mangerikatte. Tina sekali na merubah mana sikit. Dek ngapai? Na harap pangi berarti kamu naki kule salama rilalan na batanna naki asur ancini kisingara na lino. Sa batang ko ni kanaya pagkaibir Allah Ta'ala. Jadi telalo ki niat kidosa ri ruaya totoata. Angapa na malakbirik ka? Mengapa Allah Ta'ala na natola pagkasiwian na sambayan na amalak kebajikan na ni kanaya tau dosa dito de ampanjariya nasaba iya mi anjo kelebihan kalakbiran ni serengri Allah Ta'ala. Ya nasabab puna ni cini ki perjuangan na ni kanaya tau tua di dalam katalasan teikat ni kanaya anak. Masya Allah luar biasa. Angapa jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa itu nilangir di tengah-tengah kita ceritaan na tau tariolo. Angkana anjo tau tariolo pun nagaring-garing ki kamakya dange-dange. Puna dange anak ku dong. Nakana mo anjo manggena sumpaing. Nakana-kan ni ku isu kang irak masak. Orang tua kita rela. Naiso anjo sumpah dengan anjo rak masak tarika murunta. Tapi coba nih balik. Tena sikali niya anak kapang untuk ero ang ngisu kan nyorak masak na sumpah pun nikah dangi tau tuana. Apalagi pun toa mo tau tuana. Maka saribatang ko ni kanya pakalak bir Allah Ta'ala. Ia mi anjo na sabari anisari palakbiran ri Allah Ta'ala. Pun naniyak kidosa ri tudaya ampanjariya ki. Maka manna baun na surugatan ni kulli angaraki. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tahun akan ditolak ibadah dari Allah Ta'ala mi antu sekria bayine. Nah, sekria bayine nasare erang-erangan ri burak nena anun tena na kulle nerang anyo sampai burak nena. Artinya memberikan satu beban kepada suaminya, sementara anjo sampai suaminya tidak mampu membawa beban ini. Artinya nasariang iballa sak di burak nena padahal tena na mampu laksanakan yang anjo sumpaing erang-erang. Contoh, kamak-kamane jay anjo pakaian biru. Ya rega barang-barang pakak kesak bala anu biru. Biasa kalau anjo sumpaing gajin na burak nena 5 juta si bulan. Tapi anjo banena sumpadeng acicil ke kiri kanan. Cicilan bajun nami, cicilan salorak nami, cicilan jilbab nami, cicilan make up nami. Jadi laki sampulun jo sumpain cicilan na bulan-bulan lah na bayar anjo banena. Sementara penghasilan burunena sumpan 5 juta. Jadi otomatis jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiana nagana anjo sumpain penghasilan. Maka anna minale contoh Nabi Muhammad SAW. Taunia kan itolap pakkasiyanna yari ka ibadah dari Allah Ta'ala. Yami antus ria baine memberikan beban kepada suaminya sementara suaminya tidak mampu memikul beban itu. Jadi hati-hati ki. Ya, apalagi pun nani sare anjo sampai burak nenta beban batininya. Ya, teni karena beban batininya. Yami antu ria baine na ngai empatnya nyari burak nena. Ya. Biasai lompang ng isa rana na burak nena padahal sama sekali tena nak kulle se rebaine bilompo isa rana na burak nena. Angapa pangulut tak Siti Khadijah nanisare kalakbiran ri Allah Ta'ala ni bangun kang istana ri lalang suruga nakana Jibril ri nabita Muhammad lani kisalan sampai patwa cidon ri rampi nu Siti Khadijah pawangi karena anjo bainen nu Siti Khadijah lekbat ni bangun kang istana di lalang surgana Allah Ta'ala. Aku tanya Nabi tak, angkana ngapa nak kuliah Jibril? Nah kana mau pangulut tak Jibril. Nasaba anjo bainen nu Siti Khadijah. Tena na lekbat tinggiang nasa rannu esurona Allah Ta'ala.
sehingga anjo volume sarana Siti Khadijah punna volume suarana Siti Khadijah Nabi tak 5, maka pasti volume suarana sarana Siti Khadijah 4. Kena nalik pada tumpukan na anjo sarana Nabi Muhammad SAW, sehingga ni sare kalau letak ni bangunkan istana di dalam surga na Allah Ta'ala, maka otomatis dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabang ngapai najagai anjo pakkalat beranna mangri burak nenna di Nabi Muhammad SAW. Dia lepak natuna-tunai burak nenna. Ya, kamakamannya sebagian sifat dua ni kananya bayi ini biasa tuh nginek napak ketuna burak nenna. Iya, dia namarinna na cerita kiri kanan kekurangan na burak nenna na kanan kamanne burak nengku anganu burak nengku. Padahal sama sekali tidak nak kulen cerita aib na burak nen tari tau marai. Inaile siri-siri pun ni cerita aib na burak nen tari tau marai nga pasti ikat te siri-siri. Na cerita mi tori bokong kana anjur enne penyanu kamane burak na yanu. Nah, maka otomatis kita tanya siri-siri. Maka jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabi risesena terutama nikah nebak bayine dijagai apa namanya bateta apakala dari burak nenta. Dia kituna-tunai burak nenta nasabak ngapai seribatang kun ini pelak berta'ala nasabak man natikam mabateta as-sambayang. Ya apik dak abanta sujud di Allah Ta'ala akali apa ne akak daru kulang tutta ruku asujud di Allah Ta'ala, tapi punanya kidosa di burak nenta ni kanebak bayine natollah ke Allah Ta'ala sambayang. Yang terakhir seribatang kun akan dipakalak ber Allah Ta'ala. Yami antu sekria burak ne nangai ampacinikangi pana bainin dari tomarai di burak ni marai. Buat tuannya sekria burana yang rela auratnya ditonton oleh laki-laki lain. Ya, karena nyetong anjo burak ne ya biasa rela anjo napapacinikan aurat dari burak ni marai. Padahal saribatangku nakana Nabi Muhammad SAW la yadkhulul jannata dayyus. Tena nan tamat di surga ni kananya dayyus. Apa ni kana dayyus? Yami antus ria burakna yang rela aurat daripada istrinya ditonton oleh orang banyak sementara orang itu bukan muhrimnya. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saribatangku mudah-mudahan apa ini kebabatuan kini ki aku le anjari pelajaran mengerikat tengasing terutama risesena enak kita bicara ya. Mudah-mudahan ia kena pak barakah Allah Ta'ala sebelum tulu kanta. Nah insyaallah nasari ki umur malak Allah Ta'ala sehingga ni ki asing asibun tulut di waktu marainga. Mudah-mudahan inak kesagang keluarga ku mampu angamalkan apa yang sumpah yang kebabatuan ki sehingga insyaallah aku le ngasing ki selamat delino sikam matompari Allah ribukona Allah Ta'ala. Kamamikapan aku pala popurok di sini yang ngasen na katasalan apati ko apabatu di bicarangku punanya to jeng si mata-mata anu batu Allah Ta'ala punanya anu salah ti mata-matai anu batu nekke sebagai pribadi manusia tena lapas dini kananya kesalahan. Wabillahi taufiq was saada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.